tugeze ahantu ho gufungishanya mu banyamahanga hatabaye iwacu ibintu bisebeje, kwitukisha turi impunzi, nitumara tujanane mu migozi idafite agaciro, idafite 12. Ejo hari record, ejo numvishije y'umuntu umwe wareze abandi bantu, abanyamakuru bo muri Kenya barezwe abantu 11 ngo bakoze ikiganiro ku muntu, baramuvuga ngo bavuga ku buzima bwe, kandi narabivuze ngo kuvuga ku muntu si byiza, ariko icyambabaje ni ukuntu turiko twisebya mu mahanga. Wenda bari batuziho umuco mwiza, ariko kubera abantu 2, 3, 4 usange bagiye gusebya communauté y'abanyamurenge. Yeme ibi bintu si byacu, ibintu zari byo bari abanyamuko nibo bafungishanyaga bidafite umupango, bakarihishanya. Barinjiye ngo umusaza umaterura ijambo aravuga ati wa mugabo, hari umwana barabikoze igitangaza, wafashe undi ku ngufu, aramufata. Uwo mwana mu mategeko ni ugufa cyangwa agahanwa bihagije kuko yakoze amahano. Atariko nubwo turi impunzi ntabwo twataye umuco wacu w'abanyamurenge, turacafite umuco. Umwana warabikoze ico gitangaza ni umwana wanje, kurumva Mahaga yavuze ngo irashimisha ati urya mwana w'umukobwa nawe baraye bafashe, uyu nise wa mugabo ati yewe uwo mwana baraye bafashe n'uwacu. Ariko twicaye nk'ababyeyi, nubwo turi impunzi hano muri iki gihugu cy'u Burundi, dufite imico yacu y'abanyamurenge, dufite ukuntu so dukemura ibibazo byacu twenyine tukabitunganya bitagiye muri leta ngo dusebye imiryango yacu. None twaje nk'ababyeyi b'abano bana ngo muduheze bano bana, mureke gufunga n'umwana, muduheze runo rubanza turukemura k'ababyeyi. Mbaye haga ngo aravuga atoya murambeshe, wewe uri se w'umwana wafashe umukobwa w'uri ku ngufu, ko muricara mukaganira mugaseka, mwaje muri ko muhuza, ko muraza ngo mugaruke, birashoboka gute? Baramubwira ati twebwe mu kinyamurenge birashoboka kandi turagikemura kino kintu, duheze runo rubanza urebe ko tutarukemura. Ngo hamagaye abajanama biwe, aravuga ati noneho mbonye ishano, sinumva bino bintu abanyamurenge bakoze, umva uko bavuza bisubiyemo. Babaga baramubwira ati reka tubarebe, baheze runo rubanza, baheze umwana bamujane turebe ntibotoroke, banyabwira ngo tuwesha bano bana niba umugabo n'umugore. Turabizi ko mu gihugu cyanyu bitemewe gushaka umwana uri munsi y'imyaka 10 n'ingahe 18, ariko ni mutureke, nimba mureka bakarinda imyaka igakura, nimba bigenda mureke babe nk'umugabo n'umugore. Ati turavyemera, baragenda nk'abarundi twarahumiye, turavuga ngo ubuno bumwe nta yindi community yogera buno bumwe, ko ndagitangaza wa ejo bundi garavuga ati none nabajwe no kontra bana bagiraga bwa bumwe bacitsemo. Hari umugabo nabonye muri Amerika arifata atuka umuntu hano muri Kenya, umugore aramutuka ngo yaryamanye na se. Ndabireba ndibuga ngo tugezeho umuntu w'umunyamurenge wifata akaza gutuka n'umunyamurenge ngo yaryamanye na se, tufite akabesha ngo afite video, nta video yerekanye, nta foto yerekanye, ngo kubera ko umuntu ngo nawe yigeze gutuka abandi ngo nawe araje amutuke, nta zina ry'umuntu nigera mvuga hano. Ariko mwazibonye izo video bazikurikiranye. Je nibaza ese uyu muntu ni faranga ko ari muri Amerika, ni faranga ariko ashaka okay, nimba atari faranga wenda karashaka iryo zina. Duhishe ibyacu tukemura nk'abanyamurenge, dufite abagabo b'imfura z'abanyamurenge bazi gukemura ibibazo, dufite abapasiteri b'abanyamurenge bazi gukemura ibibazo, nubwo hari bamwe batameze neza ariko abenshi barahari. Rero ndabashimira mwebwe mudukurikira, ndagushimira wowe uza kubona kino kiganiro ukagipartage ukagisharinga. Ndabizi ko ari umuntu kiza kugira ico kimari, nimureke gutukana kuri mutandao, ntaco bimaze, ntaho vyigeze biba no kwisebya. Nimba turakora subscribe yikore kuri TNG TV, hanyuma ugipartage ugiheza abandi. Mureke twihishe agaciro twenyine, duhishe ibyacu tukemure nk'abanyamurenge. Uragira umukumbi w'Imana mwaka we, uragira umukumbi w'Imana kabaza ubaswa munge ufure izakure gangure ubayobore bave mu nzira ubagarure. Abakunzi ba TNG TV, abankurikira hirya no hino, abakurikira abona ntumira hirya no hino, ndabashimira cyane. Muri abantu b'abagabo, twaba turi 1000, twaba turi 5000, twaba turi 7000, twaba turi 800 kuri TNG TV, no kubera uruhare rwawe wakoze subscribe, no kwimana guhimigisha. Utarayikora nawe reka ngusabe nanone nawe ngo ubashe gukandaho kugira ngo dukomeze tubane hano. Tugize igihe turi kumwe nawe, hari nawe uje none tutarabana, niyo mpamvu gusaba nawe gukandaho kugira ngo tubane.
ubushize nakoze ikiganiro mbabwira hejuru y'abantu binjira ku buzima bw'undi. Hari ikintu mu gifaransa bita parasite nabikozeho. Le parasite ni ama insecte matoya, ni udusimba duto tubayeho kubera ko hari ibindi binyabuzima bibayemo. Ndabaheza urugero, ivunja ni parasite. Ivunja riza kwitwa ivunja ryahereye ku kantu gatoya kitwa imbaragasa, kikaza kinjira mu muntu, mu mbwa, mu ngurube, rigakurira rikagira ubuzima mu kindi kintu. Hakaba ikindi kintu bita inda, abantu bagira umwanda cyangwa se imbohe, muza muzibona n'abari abantu babacokora nibo bakunze kugira inda. Iyo umuntu yambaye ihuzu igihe kirekire atayimesa izamo ico bita inda, ce sont des parasites. Iyo nda iba kubera ko yamwaye amaraso y'umuntu. Ivyo bibeshejweho n'abandi bantu. Ni ukuvuga ngo narababwiye ngo igihe umuntu azaza akinjira mu buzima bw'undi ukifata ukamvuga kantuka, wabaye ico bita parasite. Wakoze akazi gakora inda, wakoze akazi k'ivunja, ntabwo wakoze akazi k'abagabo, wakoze akazi ka gito katakubereye, nta nubwo ari byiza. Ni ukuvuga ngo hari ibintu turiko tubona hano hanze bibi, umuntu akaza akifata akavuga undi. Reka tibibaho muri twebwe abanyamurenge, habe n'ahandi hose hari amategeko bihana. Tiwemereye kumvuga, sinemerewe kukuvuga. Tugeze ahantu bigoranye iwacu mu banyamurenge, aho abantu bafata abandi bakabata ku karubanda bakabavuga bagashimishwa n'ico kintu. Ico nico cabaye topiki, abantu bakabicuruza. Nimba nkoze ikiganiro ngiye gutuka umuvandimwe Rusaku, reka mbivuge, niwe turigunze kuba turi kumwe hano, niwe cameraman wanje turi kumwe nonaha. Nimba muvuzeho undi muntu nawe urahijya amuvuzeho, ntazi impamvu namuvuzeho, aho kugira ngo aje hariya nyiyame angaye cyangwa mpamagare ku ruhande, agiye kuntuka, agiye gutuka nawe Rusaku, ntazi ico navuze. Nje kumutuka wenda nje kumuharabika, ningeso mbi yanje mfite, ngiye gutuka Rusaku, mvuge ko Rusaku ari umuhemu, nawe urahagurutse arahijya uje kumutuka. Ese ahubwo se wacecetse ukampamagara ukabaza ngo ese iyi mpamvu ni nyabake? Noneho tugeze ahantu ho gufungishanya mu banyamahanga hatabaye iwacu, ibintu bisebeje, kwitukisha. Turi impunzi, nitumara tujanane mu migozi idafite agaciro, idafite 12. Ejo hari record, ejo bundi numvishije y'umuntu umwe wareze abandi bantu, abanyamakuru bo muri Kenya barezwe abantu 11 ngo bakoze ikiganiro ku muntu, baramuvuga ngo bavuga ku buzima bwe. Kandi narabivuze ngo kuvuga ku muntu si byiza, ariko icyambabaje ni ukuntu turiko twisebya mu mahanga. Wenda bari batuzi umuco mwiza, ariko kubera abantu 2, 3, 4 usange bagiye gusebya communauté y'abanyamurenge. Yeme ibi bintu si byacu, ibintu zari byo bari abanyamoko nibo bafungishanyaga bidafite umupango, bakarihishanya bidafite. Ese niba guheza amafaranga y'umuntu yishuye taco bimaze. Reke tugaruke, umuntu nareke kuvuga ibitamureba, umuntu wese avuge ibimureba. Ko murafungishanya ngo bigende gute? Nabonye abanyamakuru benshi hano barafashe amafoto bonyine n'ibiganiro bavuga ko bafunzwe, barezwe n'umuntu ntazi. Numva iyo record bariko bahamagagwa n'inzego zishinzwe umutekano hano muri Kenya, ati muze mwitabe mwarezwe. Tugeze ku rwego rubi cyane. Nimba tugeze dufungishanya gutyo ni bibi cyane. Ese kugira ngo mfungwe, ese kugira ngo nkore ikiganiro kizamfungisha ejo, nakihoreye ayo mafaranga ya YouTube. Abantu benshi nabonye uko barafungura amacano ariko cyane ziri muri Kenya ngo ariho basebanya gusa, kandi umuntu akaba proud akavuga ngo hari abantu nabonye bakoze ikiganiro wundi mu Rwanda abanyamurenge, baravuga ngo cano yacu, umunyamakuru yabaje ngo ese ikora iki? Ngo ikora ubujajwa. Kurumva ngo ikora ubujajwa, urumva ari gitangaza ngo twebwe ibiganiro zacu ni by'ubujajwa. Izo ni biki? Ni ibintu bigutukisha ubwawe bigatukisha na community. Uraza kuvuga ngo ukora ubujajwa, wenda urubatse umuryango, kurasebya umugabo, kurasebya kwabasobwe cyangwa ababyeyi bakubyaye. Tugomba gukora ikintu cy'ubujajwa. Ubujajwa nyine no ubujajwa. Hari umugabo nabonye uri muri Amerika yatutse umuntu hano muri Kenya. Noneho aramba ngo nigeze kwigira ku ishuri Baraka ku kigo cy'abagatolika, ni institut yitwa Mwenge wa Taifa kuri secondaire. Umubembe akorogana n'undi, ni mu babembe hari Baraka. Umubembe akorogana n'undi, bakorogana bari batonganye. Noneho umwe atukira undi kuri nyina, amutukira no kuri se, akora ku babyeyi be abinyijizamo.
umubembe yahise afata igiti sinzi aho yagikuye mu isomo agikubita basatura umutwe. Twagiraga umuprefe wacu cyari ikigo cy'abagatolika yari umukinwa yaravukiye Kinshasa. Abaprefe ibigo by'abagatolika bakoze kuba ari abapadiri. Araje aza kureba, noneho umwarimu umuprofeseri ashaka kuvugira umwe muri babandi bashwanye, ashaka kuvugira wa muhungu watukiye wabo kuri nyina ngo amuvugira uwo prefe w'umukino yararesha n'iyi nzu. Araza bavuze ukuntu byagenze, noneho muhungu aravuga ngo icyambabaje n'ukuntu yandukiye kuri mama, aravuga ngo mama yake na mtu ni sumu, kama tumekosana na wewe ngo kuna mambo ya kuingiza wazazi wangu. Niyo mpamvu rero narakaye ndamukubita ndamusatura hano. Bahisha abantu bazi kuri Mwenge wa Taifa ni hafi y'ibitaro bya Médecins Sans Frontières MSF Ibaraka, bahise bamujana mu bitaro. Noneho aravuga ngo icyambabaje cyanandakaje n'ukuntu umuprofe nawe yaje gushigikira umuntu wandukiye kuri mama, kandi tukekobye uzi umubyeyi wo kwibarutse kuba muntu ugiraho. Prefe uwo mugabo w'umukino yagiraga umushi kandi tumukunda cyane, yahise afata umwarimu ahita amunika nta soni, aho kugira ngo ukize bano bana kuraza ugashigikira umwe umubyeyi w'umuntu uramuzi, kandi urabizi ko abapadiri bataza babyara batagira abagore. Ahita amufata tijyane no kwikubitira ndi prefe no gukubitira umwarimu agomba kuja hagati. Uri umubyeyi ni gute abana bashwana, uri umubyeyi wowe ugaja mu ruhande rumwe. Aravuga ati nimba yavuze ku mubyeyi w'umwana yakoze ikosa, umubyeyi yabije mate kurutugira umuntu ku mubyeyi. Kurumva wa mwana w'umuhungu yaje gutsinda nta nubwo yigeze avuza wa munyeshuri, kandi yari amukomerekeje kwiba. Nshatse kuvuga iki? Nimba wifata, hari umugabo nabonye muri Amerika arifata atuka umuntu hano muri Kenya, umugore aramutuka ngo yaryamanye na se. Ndabireba ndibuga ngo tugezeho umuntu w'umunyamurenge wifata akaza gutuka n'umunyamurenge ngo yaryamanye na se tufite, akabesha ngo afite video. Nta video yerekanye, nta foto yerekanye, ngo kubera ko umuntu ngo nawe yigeze gutuka abandi ngo nawe araje amutuke. Nta zina ry'umuntu nigera mvuga hano, ariko mwazibonye izo video bazikurikiranye. Je nibaza ese uyu muntu ni faranga ko ari muri Amerika, ni faranga ariko ashaka okay, nimba atari faranga wenda karashaka iryo zina. Ese iryo zina ushaka izina mu gusebya abandi bantu cyangwa se mu kwisuzuguza wowe, indangagaciro zawe ufite nizihe? Ejo uzashaka uzagira abasobukwe abana babone ibintu biganira, ababyeyi bawe ko barabibona. Arahohotera uyu mugabo avuga ibintu bimwe bitigeze bibaho. Ndavuga ngo tugeze kure. Gusa hari abagabo bagifite umuco benshi, ariko uyu muntu umwe baza baca umugani ngo umutware ni muruzi atukisha bose. Nimureke tugaruke tuvuge ibintu bizima. Ese mwagiye mukavuga ubutumwa babakurikira ari batanu, ariko babakurikire. Mwagiye mukabwira abantu uburyo bitwara neza, mwabwiye abantu business ko mwokurikirwa. Nimba uri umushoramari warize ibintu byo kwiteza imbere, wabwiye abantu ukabigisha ukuntu bagomba kwiteza imbere. Ariko ko muraza kutuntu tugufitwa amatiku tudafite 12, ibyo no kwisebya. Abana banyu bazakura barebera ku mbuto zanyu mbi muri ko mwera musange n'abana banyu bakoze ikosa. Bashaka kubona ari bizi muri gukora none. Baciye umugani baravuga ngo umutwe gumwe wigira inama yo gusaba, ngo ariko ngo imitwe ikora ikoranye. Basi nimba ufite content warafunguye cyane, hamagara abantu 3 4 ubabwiye unatekereje gufungura cyane, kandi content yanje ni ese mwabagabo iyi content ni nziza, kandi cyo gutangaza nukuntu bino bipfuye bino bibore bavuga arizo biri ko bikurikirana. Ariko ndiboreka kubireba kubera ko biratangaje. Umuntu arakabona avuga ati none dore kintu gitangaza n'umuntu akoze agaheza undi, ariko wundi wavuze ibizima tibirebwa kubera ko yavuze ibintu bizima. Iyi niyo mperuka. Ni mureke gufungura cano kugira ngo umenyekane ku izina ribi, kugira ngo umenyekane uri usa n'ikivume, kugira ngo witesha agaciro mu bantu, ugira izina rirerire umenyekane ku mafuti aho kumenyekana neza. Bwira abantu uburyo bashaka gucuruza bakabona amafaranga, bwira abantu inzira bacamo bakabona uburyo bwiza bwo kubana n'abandi neza, bwira abantu uburyo bwo kwiteza imbere. Ibyo birakenewe cyane muri ubu buzima turimo none. Bwira abantu uburyo bashaka gusevinga, birakunda ko abantu benshi saving yarabananiye kandi baranabivuga, ariko nimba hari strategy uzi bashaka gukoresha kugira ngo bakore saving ejo baziteza imbere, ndabizi turagukurikira turi benshi. Ariko kuza ngo uvuge ibintu by'ibibona utuka umuntu ugazaho urira ku babyeyi biwe, uri umunyamurenge n'utari umunyamurenge, basi tuka umuntu ku giti cye ugende muhangane hariya mutukane, njewe ngwino mvuge. Ariko kugira ngo uze uvuge abantu uvuge n'ababyeyi babo, warengereye. Ibyo bintu sibyo, mugende mubireke. Iyo ni message, ni inama nshaka kugira ngo
ukikosore. Ese nimba uzi kukoza ikiganiro ejo bakazagufunga gufite ingaruka, kandi wewe wenyine umutima ukavuga ati yewe kino kiganiro sico, reka njihorere, ariko ukagikora ngo kubera ko nyanaka yagikoze. Hari umuntu umerutse guhamagara Bwana Rusako, ndamuhamagara mani yarakoze ikiganiro ku muntu, yarakoze ikiganiro ku muntu, ndamubwira ati yewe kino kiganiro nje nabonye ari kibi, wacihore ukagisiba. Arambwira ngo sinje nyine wagikoze ngo reba kuri iriya channel runaka n'iriya runaka, ngo maze kwikoraho ribanye, ngo ninatsinda kiraba cyarigwa handi, reka nani ngikore. Ndamubwira ngo ntugakore ikiganiro kubera yuko undi muntu yagikoze. Uzi impamvu yatumye gikora? Kuko nikimugiraho ingaruka, ya ngaruka nawe iragukoraho. Turi mugenda dukora ibintu byo gukopa bitari byiza, ariko reka umuntu akore ikintu ciwe kizima. Kandi hano ibintu tuvuga none ahangaha bizagumaho, ntibizava ibintu bya YouTube. Ushobora no gukora ikiganiro nyuma y'iminota 3 wagishize public, uwo gikozeho akakidownloadinga akakibika, ukaje kugisiba hariya cabitswe, ukaziregura, ukazicuza impamvu wavuze ibintu bitari byo. Mureke tuvuge ibintu bizima bidufitiye akamaro, tureke gukora ibintu byo kwikorerana ngo tujanye ahangaha ko turafungishanya mu banyamahanga baduca amazi. Hari ikintu Mbayahaga aherutse kuvuga, wo mu Burundi, yari kuvuga ku Banyamurenge, avuga ukuntu Abanyamurenge bacitsemo. Aravuga ati nje mbabazwa n'Abanyamurenge na communauté y'Abanyamurenge, ati nje Mbayahaga nja gukizwa. Mbayahaga yesi Apotre man, ni Apotre ni Apotre. Aravuga ngo nje nja gukizwa Mbayahaga, nakijijwe n'ubutumwa bw'Abanyamurenge. Aravuga ngo Abanyamurenge mu rusengero rwabo uzugeramo, mwakazugeramo bakasenga Imana, ukazugira ngo ugiye kuja mu ijuru bose, bakarira bakanezerwa, ukabona nta mahimba, batandukanye natwe Abarundi. Njyewe nje gukizwa, nari narasengeye mu makanisa menshi y'Abarundi, ariko sinigeze nkizwa. Atari ku munsi nasengeye mu rusengero rw'Abanyamurenge, ngo umugabo umwe arabwiriza ngo areba Abanyamurenge ukuntu bavugira Imana, Mbayahaga ngo arakizwa. Aravuga ati ariko mbabajwe n'ukuntu bacitsemo bunyine, bari mu ugasanga umuntu yagambaniye mugenzi wiwe, umuntu yagambaniye umuvandimwe, abantu twari tuzi ko bavukana, ubu nyine nibo basigaye, nibo bacikamo, nibo bagambanirana. Aravuga ngo yigeze kuba mu santeri w'inkambi, ayobora inkambi imwe mu Burundi. Nakunze iyo nkuru. Aravuga ngo Abanyamurenge bakoze igitangaza, ngo aravuga ngo nta bundi bwoko ku isi, aravuga nta bundi bwoko arabona bugira umwe nk'Abanyamurenge. Yewe aravuga ngo umwana umwe w'umuhungu yafashe umukobwa ku ngufu, w'Umunyamurenge muri iyo nkambi yarayoboye, sinzi ngo ni iyihe. Iwe niwe wari mu santeri, niwe wari ushinzwe kumenya ibibazo by'inkambi. Ngo buce baramubwira, baza kureba kuri polisi, ati hari umwana ufashe umwana utarageza imyaka, amufashe ku ngufu. Atumye polisi yagifashe wa mwana araye muri prison. Ngo mu gitondo kare Mbayahaga yaricaye muri biro yanje, haje abagabo babiri bambaye amasapu yabo, ngo bitwaje inkoni, baraje barakomanze, dushobora kwinjira? Ati ni mwinjire. Ngo bafashe inkoni zabo, ntibaza bazisika, kandi ngo sizo kugwana. Ngo bambuye amasapu yashize aho ngaho, begetse inkoni zabo aho ngaho kuri office. Barinjiye, ngo umusaza umaterura ijambo, aravuga ati wa mugabo, hari umwana barakoze igitangaza, wafashe undi ku ngufu. Aramufata. Uwo mwana mu mategeko ni ugufa, cyangwa agahanwa bihagije kuko yakoze amahano. Atariko nubwo turi impunzi, ntabwo twataye umuco wacu w'Abanyamurenge, turacafite umuco. Umwana warakoze ico gitangaza ni umwana wanje. Kurumva Mbayahaga avuze ngo irashimisha, ati urya mwana w'umukobwa nawe baraye bafashe, uyu nise wa mugabo, ati yewe uwo mwana baraye bafashe n'uwanje. Ariko twicaye nk'ababyeyi, nubwo turi impunzi hano muri iki gihugu cy'u Burundi, dufite imico yacu y'Abanyamurenge, dufite ukuntu so dukemura ibibazo byacu twenyine tukabitunganya, bitagiye muri leta ngo dusebye imiryango yacu. None twaje nk'ababyeyi b'abano bana ngo muduheze bano bana, mureke gufunga no mwana, muduheze runo rubanza turukemo k'ababyeyi. Mbayahaga ngo aravuga ati murambeshe, wewe uri se w'umwana wafashe umukobwa w'iku ngufu, ko muricara mukaganira mugaseka, mwaje muri kumuhuza, ko muraza ngo mugaruke, birashoboka gute? Baramubwira ati twebwe mu Kinyamurenge birashoboka, kandi turagikemura kino kintu, duheze no rubanza urebe ko turakemura. Ngo hamagaye abajanama biwe, aravuga ati noneho mbonye ishano, sinumva bino bintu Abanyamurenge bakoze, umva uko bavuze bisubiyemo. Babaga baramubwira ati reka tubarebe, baheze no rubanza, baheze umwana bamujane, turebe ntibotoroke, bagume hano bano bana bakemure no rubanza, bajanye umwana yewe. Ngo baragenda ngo bace mu gitondo, iminsi nyuma y'iminsi ibiri ngo baraza,
bazanye n'abandi bagabo barambwira ati musanteri twe twabonye ngo bano bana bashakana baba umugabo n'umugore. Mwabaza ngo se mwabanyamurenge ibintu bamuvuga bibaho. Ise umuhungu aravuga ati tubonanye nawe uyu mwana nashatse, uyu mwana wakoze bino bintu namushatse afite imyaka 13. Ise umukobwa nawe aravuga ati naje nashatse nyina w'umukobwa, uyu mukobwa bafashe afite imyaka 14. Ni ibisanzwe kandi ntawe ufite urugo, ntawe ufite ingo nk'izacu, titwiga dushwana n'umunsi n'umwe. Kandi iwacu na rugo umwana arashaka afite imyaka 13 15 bikaba none twabonye ahubwo ngo tuwesha bano bana niba umugabo n'umugore. Turabizi ko mu gihugu cyanyu bitemewe gushaka umwana uri munsi y'imyaka 10 n'ingahe 18, ariko nimutureke nimba mureka bakarinda imyaka igakura, nimba bigenda mureke babe nk'umugabo n'umugore. Ati turavyemera baragenda nk'abarundi twarahumiye turavuga ngo ubuno bumwe nta yindi community yogera buno bumwe kuri ndagitangaza wa ejo bundi garavuga ati nono nabajwe no konto bana bagiraga bwa bumwe bacitsemo. Urumva icyo naje nico kimbabaza, nawe ndabizi kirakubabaza nimba ureba abantu bari kwafungishanya imahanga kandi bari batwemera nk'abantu mani bahuza bakora igitangaza bagakemura imanza zabo gwihishwa hariya bidasebeje imiryango. Rero abanyamurenge munkurikiye hano, abakuru n'abato, abonduta n'abanduta, mwandike muri comment muvuge bino bintu mwebwe ukuntu mubibona, hanyuma kino kiganiro ugisharinge, ndabizi kiragira uwo gifasha, kiragira uwo kigirira akamaro. Nimba utarakora subscribe yikore kuri TNG TV, hanyuma ugipartage ugiheza abandi. Mureke twihishe agaciro twenyine, duhishe ibyacu tukemure nk'abanyamurenge. Dufite abagabo b'imfura z'abanyamurenge bazi gukemura ibibazo, dufite abapasiteri b'abanyamurenge bazi gukemura ibibazo, nubwo hari bamwe batameze neza ariko abenshi barahari. Rero ndabashimira mwebwe mudukurikira, ndagushimira wowe uza kubona kino kiganiro ukagipartage ukagisharinga. Ndabizi ko ari umuntu kiza kugira ico kimari. Nimureke gutukana kuri mutandao, ntaco bimaze, ntaho vyigeze biba no kwisebya. Imana ibahe imigisha. Nitwa Nkomezi Eric warubaganirije. Imana ikomeze ibane na murakoze cyane.